Horas mahubat tahagenupan Bapa Inang, nahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus, pajupa usai hita ay manalaho manangar hata ni Tuhan. Jadi pa may tangar hita hata ni Tuhan, diar ase martonggo malebih hita, martonggo hita. Ali Bapa nami na marhabang sa naguriatas, roha nami hubamu ali Tuhan, nasihol manangar hatamuin. Urupi hanami Tuhan ase boto hanami hatamuin, janah boy iparimbagas kon hanami bani guluh nami. Tundi muna pasing inma nasugob bani uhur pakon pikiran nami Tuhan. Asa iya rusi hanami haganupan hatamuin. Jalo hanami riak pakon tonggo nami on Tuhan, na ipadasa nami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sahalinari horas subat haganupan Bapa Inang. Sonaha kabar ni nasyam haganupan. Mudah-mudahan tene saya tong iramoti Tuhan ne bata parguluhon ta. Jadi Bapak Inang nagabe ambilan bata bani mingguon ay matar surat humbani buku Jakobus pasal 5. Jakobus bindu 5 ayat 10 das subani ayat 10 alu. Jakobus bindu 5 ayat 10 das subani ayat 10 alu. Sonon mahatani Tuhan. Anggo adong na marsitaronon itongah-tongah na siyam, martonggo ma iya. Anggo adong na marmalas ni uhur, idoding kon ma doding puji-pujian. Anggo adong na buritan itongah-tongah na siyam, idilo masintua ni kuriain. Ase itonggohon anjaha iminaki iya ibagas goran ni Tuhan in. Jadi paluahon ni tonggo hapursayaon in mana buritan ay. Anjaha pajongjongon ni Tuhan in ma iya. Anjaha sasap ma dosani anggo adong ihorjahon. Aipe marsi sopot kon dosani bei mana siam anjaha marsi tonggoan. Ase malum na siam. Na margogoh tumangdo pakorhon ni tonggo ni halak parpitor anggo ihabujurhon. Jolma do si Elias sabiak pakon hita. Pokutdo ia martonggo ase ulang roh udan. Gabe seng roh udan itanoh in 3 tahun 6 bulan do kahni. Dop ay yulaki mamartonggo. Gabe ibere langit inma udan. Anjaha ipatubuh kon tanoh inma in buahni. Si barjayma hatani Tuhan salinari horas subat haganupan Bapa Inang. Nagabe temata mingguon ay markuasa do tonggo ni halak parpitor. Markuasa do tonggo ni halak parpitor. Totu anggo pasal martonggo doma gati itangar hita tene. On menjadi bagian hidup ni halak Kristen dosa sitong ni. Na pagi, siang, sore, malam ijape hita marianan gatido hita martonggo. Jana adong doh mani nama katahon. Tonggo ay hosah ni halak na porsaya. Jadi anggulang martonggo agepe buy mangguluh kita fisik taon, akulat taon tapi partondion ta songon nalang mangguluh dotene. Ay masih gati hita uratumang ni tubuh ringis, tubuh iri hati, dom-dom pakon na legan. Ay manggo hurang ibagas na martonggo. Bapa Inang, masema Jakobus on ipadas pasal na martonggo humbani kuria bani panorang iji atene. Totu adong do alani to ne. Totu adong do alasan ni. Inma halani memang bani ganupan guluh ni parkuriaon saya adong do tong saya adong do tong ay masalah-masalah atape kekurang sadaran ibagas na martonggo. Ibagas na martonggo. Nah bani panorang iji ya halak na ipadas si Jakobus on surat on doma tersebar luas si dia i berbagai daerah lang i Jerusalem. Tapi in hutan nalegan si dia tene. Jadi pada asma surat on ase tong si dia margogo ibagas hapor sayaon. Nah Bapak Inang bani ambilan tahun adong 2 poin utama nasihol pada sonon. Tapi sebelum 2 poin utama on adong sada kisah hidup ni sada tokoh besar na margoran ama Agustinus. Sahalak na luar biasa tene bani panorang zaman ni. Nah, na menarik nih Bapak Inang. Orang tua nih si Agustinus on memiliki semangat doa yang luar biasa. Terlebih maai
mama ni inang ni sadiri halani anggo bapa ni sadiri sa sitong ni sedo halat na porsaya. Sedo halat na porsaya AGP bani ujung ni goluh ni bapa ni si Agustinus on gabi halat na porsaya do bapa ni on. Nah cerita ni songonon bapa inang. Goran ni inang on ay ma Monica. Disebut hita inang Monica. Jadi inang Monica on memang halat na porsaya do iya. Jana menikah ma iya merumah tangga pakon sada garama nalang porsaya humbani Tuhan. Nalang porsaya humbani Tuhan. Jadi adong makiturunan ni si Dea lahir masalah sada ni namargoran si Agustinus. Agustinus. Jadi anggo inang Monica on ididik ni do ay maniumbah ni ay ibagas hak Kristenon. Ase porsaya humbani Tuhan. Jadi doma hamulidak danak ididik si dia tene. Ia jari si dia ase porsaya humbani Tuhan. Nah singkat cerita si dia anak-anak ni ay ama halak na porsaya. Halak na porsaya. Tapi ha porsaya on ni anak ni on sedo mardalan turus da subani dewasa tene. Sangga doma garama ay mana margoran si Agustinus on. Justru ijon ma berpaling ha porsaya on ni. Halani doma itanda ini buai tumang ni ajaran-ajaran bani panorang ijia. Buai tumang ajaran-ajaran. Janah terpikat ma iya humbani sada ajaran ay ma ajaran Manikeisme. Ajaran Manikeisme on sedo ajaran Kristen tene. Ajaran na itentang Kristen do sa sitong ni. Tapi alani doma idalami si Agustinus on ay ma ajaran Manikeisme on. Nah, gabe sada halak na terpengaruh. Pakon berpengaruh komani iya tene. Halani si Agustinus on ay ma sada halak na malo tumang ni. Halak na pintar. Halani ay do ase gabe guru ajaran Manikeisme on do iya. Jadi guru. Bodo ay ma ipengaruhi na buai halak ase na mangihut ay ma ajaran Manikeisme on tene. Na on mana gabe membahin borit uhur ni inang nion. Ay masih Monica on tene. Na borit do uhur ni halani no doma ididik ni doma ia jari ni humbani na eta hinan. Tapi do hosi garama iya nut na masada ajaran namen tentang Kristen. Totu anggo hita pesongonai adong nium bahta na doma ididik kita terus menerus ibuan hita hu gereja hu sekolah minggu ya jari hita Alkitab. Tapi do hosi garama, do hosi dewasa malembang humbani ha porsaya on tatene. Totu membahin sada borit do uhur tatene. Tapi adong sada semangat na luar biasa bani diri ni inang Monica on tene. AGP songonai parlahoni anak ni on. Tapi si Monica on tetap do ibagas tonggo iya. Itonggo honi do tong. Ay masih Agustinus on. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, saya tongdo ipa masuk inang Monica on, si Agustinus on bani tonggoni. Mangarap do iya, sonaha ase mubah uhur ni si Agustinus on. Nah tapi na terjadi. Tongon do iya berubah. Tongon Bapak Inang. Suatu ketika pajupa masih Agustinus on, pakon sada halak na pintar homa. Alani anggo si Agustinus on, ia begitu tertarik dengan orang-orang yang memiliki retorika, pintar bani tata bahasa, pakon mapatorang sesuatu tene. Jadi bani sada panorang, itangar ni masada rohaniawan, sada uskup marambilan tene. Nah sasitong ni, ambilan na on lang sepala sudia mempengaruhi pikiran ni si Agustinus. Tapi cara mapadas ni ambilan on, gabe salut uhur ni si Agustinus. Nah ijon ma parmukah ni ay mahaporsayaon ni si Agustinus humbani hak Kristenon tene. Mulehan pertobatan ni ay parlajari iya ma ay ma hak Kristenon. Jana mulai ijay bertobat ma iya. Nah on mahape ni Bapak Inang. Anggo adong tonggo ni halat na porsaya na manonggohon terus anak ni ay ma inang Monica tonggohon terus tetap ia sungguh-sungguh bagas martonggo dapotan jawaban doa do tongon iya tene. Jawaban doa janah mubah ma uhur ni si Agustinus ay jadi halak Kristen ma ulaki iya. Janah lang pitah ay HP ni si Agustinus on ipakai Tuhan luar biasa. Gabe halak na boy mangajar hak Kristenon.
Jana goran ni pe idingat sampai sonari halani halani buwe itu mang ni karya-karya pikiran-pikiran ni tulisan-tulisan ni na mempengaruhi kekristenan bani orang ijia. Jana sampai sonari bisa sitong ni mempengaruhi do pikiran ni aitene. Ia ay masalah sada tokoh yang besar, seorang teolog yang dikenal. Tapi mungkin hita langit tanda hida ia, tapi ikalangan teolog-teolog ia sada na besar. Songon si Martin Luther. Jana homani Martin Luther sendiri pe ipengaruhi oleh tulisan-tulisan ni si Agustinus ontene. Jadi Bapak Inang, ondo sa sitong ni na ipadas ni si Jacobus bani teks taon. Sonaha bani panorang ijia adong do halak na ragu ibagas na martonggo tene. Ragu ibagas na martonggo. Ragu mangindoh bani Tuhan. Sa sitong ni itegur si Johannes do, si Jacobus do. Anggo martonggo na penting adong dua hal. Na parlubi ay mah sungguh-sungguh. Unang holang hita martonggo. AGP doma itori hita songon nalang ijawab Tuhan tonggo taay. Tapi turus mah hita bersungguh-sungguh martonggo. Halani adong panorang ni holi ijawab Tuhan tonggo taay. Tene. Ay mana marlobe ibagas na bersungguh-sungguh. Na paduahon Bapak Inang. Isobut si Johannes di John Pabua na margogoh tumang do pakkorhor ni tonggo ni halak parpitor anggo iha bujurhon. Tonggo ni halak parpitor anggo iha bujurhon anggo iha persaya hita tene. Anggo beriman hita humbani tonggo tak hai. Nah masa sampai iha tahun si Jacobus si songonon. Halani hita sendiri pe pakon kuria bani panorang ijia. Gatido hita martonggo. Tapi na ibagus hurta ya martonggo hita alani memang on ay magogoh ta tene. Iha tahun hita tonggo tahun humbani Tuhan. Tapi adong sada sikap na hurang. Na sipata martonggo hita tonggo hita Tuhan bain hamahanami sukses ibagas na parlajaran misal ni kan tene. Misal ni songonay. Tapi gatido hita martonggo doma itonggohon nah sekarang terserah sama Tuhan lah. Ijawab menanglang ay terserah nih Tuhan. Yang penting saya sudah berdoa. Berserah diri atau berpasrah diri. Nah kelihatannya sasitong ni menarik pakon songon na rohani dotene. Sikap menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tapi anggo menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tapi adong pikiran tak apapun yang terjadi ya udahlah terserah. Sipata adong do ijay hurang persaya tahumbani ahana domay tong hotay. Adong hurang persaya. Na on mana itegor si Jacobus. Na anggo martonggo maningon do persaya hita. Persaya ibagas tonggo ahit dene. Lang ya udah terserah. Terima Tuhan atau tidak ya terserah. Dijawab Tuhan atau tidak terserah. Tidak. Tapi ibagas naha persayaon sona hape adong do dalan ni Tuhan na laho manjawab tonggo tay. AGP sipata seng harus songon na itong hotay. Tapi adong do dalan ni Tuhan mambera na terbaik kumbani hita. Nah tapi sipata Bapak Inang. Gatido hita ibagas na martonggo. Roh hita hu Tuhan. Masih malang persaya hita bani tonggo ta itene. Masih lang persaya. Halani hita jol magati mambayan standar-standar. Penilaian-penilaian. Tonggo ni sedo na layak na patut ijawab Tuhan tonggo ni tene. Misal ni. Ya anggo Tuhan ay totu na ijawab ni tonggo ni jolma ay matonggo na rajin tumang ni hugareja, rajin majaha Alkitab, na uhur ni pebersih lang adong dosa tene. Nah mungkin ay standar-standar. Jadi hita inilah hita ya mungkin anggo tonggo taon aku kan sonari ibagas na mardosa, ibagas na daw humbani Tuhan ya mungkin lang ijawab Tuhan. Nah ay masada lang persaya hita humbani tonggo taay tene. Lang persaya hita humbani tonggo taay. Na on man itigur ni si Jacobus, anggo roh hita hubani Tuhan. Lang boy hita roh marhite standar-standar ni jolma. Halani jawaban doa sedo itori marhite standar-standar kehidupan rohani seseorang. Tapi marhite hidup ni uhur ni Tuhan. Pitah. Marhite hidup ni uhur ni Tuhan tumang. Halani ado asiha tahon anggo bahasa Indonesia ni doa orang benar. Ise do halak na benar tene. Totu halak na benar sedo alani benar alani perbuatan talani ay sedo teologi ni halak Kristen. Halak na benar ay mah halak na dibenarkan oleh Tuhan karena kepercayaan. Aido. Halani aido ICP
ibagas na haporsayaon martonggo hubani Tuhan, ijay do gogoh ni tene. Ijay do gogoh ni. Jadi gogoh ni tonggota sedo umbani kelayakan ni guluta, tapi gogoh ni tonggota ama sonaha hita beriman humbani kuasa ni Tuhan na sanggup. Jadi anggo martonggo hita papinang, unang martonggo ibagas na melihat kepada diri sendiri, tapi lihatlah kepada Yesus Kristus. Tonggor na siyama Tuhan Yesus Kristus na berkuasa na gok hidup ni uhur. Nah Bapak Inang, dua hal on na penting hubata. Janah tonggo na bersungguh-sungguh isaksihon Alkitab do sa itong nitene. Adong do contoh ni bani Alkitab. Hana, seorang yang mandul. Dia menangis di hadapan Tuhan. Berdoa terus menerus, sakit hatinya melihat istri kedua. Dia sudah memiliki anak, sedangkan Hana tidak. Burit uhurni, tariluh ia, martonggo ia hubani Tuhan. Martonggo terus ia sampai itangar Tuhan tonggo ni. Janah aha, ibere Tuhan do niyomba humban ia, ay masih Samuel. Isa si Samuel Bapak Inang. Si Samuel ay masada nabi na ipakai Tuhan luar biasa na memimpin hala Israel sebelum Raja Saul, Raja Daud. Ia do nagabe hakim, ia do nagabe nabi na mapadas hatani Tuhan. Mungkin lang isang kasihana na doma itong gohon ni ay terus menerus sampai menangis, akhirnya tubuh masada si Samuel na gabe ipakai Tuhan luar biasa, sada halak na agung. Adong humani bani cerita naligan bani Alkitab. Ay masih Rahel. Iya pe lang adong niyumbah ni. Sedangkan kakak ni si Lea domadong piga-piga niyumbah. Sampai ay si Rahel on membere budak ni ase kawin pakon amang-amang ni ase dong niyumbah ni. Tapi ibagas ay pe tetap do iya martonggo bani Tuhan. Jana ijawab Tuhan tonggoh ni nasa indokah niin. Tubuh masada anak na margoran si Yusuf. Isa si Yusuf Bapak Inang. Si Yusuf ay masada halak na lebih besar humbani sanina-saninani. Jana ipake Tuhan gabe penguasa itana Mesir. Mungkin si Rahel pelang isang kani anak na itimayna ipaimayna sadukah ni on. Ibahin Tuhan gabe halak na luar biasa. Na on masih pataba pa inang anggo hita ibagas na bersungguh-sungguh martonggo, tetap hita martonggo lang isang kahita adong do jawaban ni Tuhan na luar biasa na lang ipikirhon hita tene. Songon si Agustinus, songon si Samuel, songon si Yusuf. Talan niya Bapak Inang anggo hita sadari on mungkin ibagas na paimahon ay majawaban doa humbani Tuhan. Tetap maibagas sungguh-sungguh, tetap ibagas persaya. Halan ni adong do panorang ni bere Tuhan, ipatuduh Tuhan hubata ay na terbaik bani hita. Na terbaik bani hita. Jangan melihat kepada diri, lihatlah kepada kuasa Tuhan yang mampu. Halani on janji ni Tuhan do pabuaahan itong kohon hita bodo ibere Tuhan lebih kumbani na itong kohon hita. Jadi John madas ni ambilan on Bapak Inang saya tong mahita rajin martonggo tene. Martonggo mahita. Terima kasih Bapa ni sorga do madas hatamu huban nami. Malas suhur nami Tuhan alani ihibur hamduhan nami. Gabe si partonggo matongon hanami Tuhan. Jana buedo tumang ni Tuhan. Jawaban-jawaban doa na ipaimahan namin disubani sadarion. Tapi tetap doa namin martonggo persaya hubamu Tuhan. Adong do panorang ni Tuhan. Ibereham ay manasisuy humbani rencanamu Tuhan. Saloham mahan namin Tuhan. Riyak pakontonggo namin yon. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.